Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios. Rana tamana I tupu honei te tuuraa toho I tihi mata maroa I niasu te tahua nei nei oe horo mai te moha mara I mua I tatou. Oia mau te mahana o te iruru mai tātou ara tō tātou hora mo whea api no I nei te ipai nei no Outumaoro tō tātou mo pereti teni a nei no te tātira e tāno atu I te mumanihini, titahuia. Tātou I te uire nei, pai no te whenua, no te hau whenua, e tāno atu I te mauta I te toa. I ruru hio mai no te I hamaura I te ofai tihi tātou no te tahua tuaro a tātou no Outumaoro. O te mana o hia te apora uire whaapiro, whanau mai te tō whanau a papu mai te no tātou tu iratira nukuna awia nei, e no Outumaoro. E hea te mo tapura hama wara ai whirurihia no niasu I te tahua nei. Tā pāwhau huru te ihari, piri te toru hanere mirioni te whatahia no te mau hipa e rohia nei te pai. Ha maruru te I te au whenua, I te tauturu mai, te awhara o te hamawara, hanere maha ahuru te hapa mirioni o te horohia mai no te tauturu rai te uire I te whanahora. Te wera hoa e tātou tu ai te uire nei, piri hanere e toru, hanere e maha mirioni. No te whanahora, toira te tauturu a te Contractville, ni hei te whai tō maha ahuru maho e mirioni, e tāno atu I te Federation no te tuara popo, o te horo tō mai tāna tuha I te whai tō eiwa mirioni. Tarai a te puhau o te muni o te whatahia no te opuara, piti hanere eiwa ahuru ma hitu mirioni. Hamata mai te motapuro e hipa e te teaturi nei o e tamana e ha te teime e hotiroa I te motapuro e hipa. E ruto I whanahora, mea rahi te tapuro hipa ruto I te whanahora tātou, mea rahi te tai te iot o mai ruto I te whanahora no te whaapira no te rau, e rai te mutuha o hipa, me te mea roe hauru tuha, prohi hipa I loa, e mea rahi te e norira hipa I tira I te e horo hia tau au no tātou, e te mana hia, te tarena hia, e oti mai te whanahora I te omora o te matahi te piti tautini, e piti hauru, piri pātātou I te awa e māti ane e perera. O tā uia I titau I te mau pū, te mau taiete e rawe I te hupai ni hui te tahua tātou. Ia tamata rato I ke tāpea mai tarena I tāpohia no te mea, te eira te hui rātira, tu te roara a moro rā e tau au ai te ia nene whahu e whanau I te mutuha, moria te eira te nuna, e tau ia iani heha I rātou e ia tāpea mai rātou I te tarena I hapohia mai. En he tō prau e tāwana e oawara ato ia no te mautamari ia tōna motorere e hare mei unei e sui te taua nei. O ia mau, I ua numera hia I te mautau I mairi anei, nene hare e ho e tautini, tātai te hare mai, ni hui te tahua. I ruto I te tahura tātātou I te mo whanhora api, te mo rawe api, whanhora api, e numera hia pai hauro tātou I te piti tautini. Te mei o hea piti tautini a nā tamari ane, nā tauriare ane, mo ta atira o te nene e whanau I te tuhua. Manot o hia tātou toa te whiti, te utua whare, nene o tātou hara mai, no te mea whiruri hia mai te mo whanhora, ia nene ke tātou ara ia whanau I tāna tapu whaanana tēra, te rea, nā rea tāu I te parau. Mana puahura no o tāwana? Aita, mana o te ia no te mea, te harera tātou uhipa, te whaatupura tātou I te mumea, tātou I tarena mai no te uiratira. Wa tēreri I mai no te mea ua mita uparutura, mea whiwhitoa no te whanhora I te hipa, e imira I te muni tauturu, atirana, ua uti te hipa, te uhamata te mau hipa, e tāu e te aturi nei, e tāu e o ane, no tātou te uiratira no Outumaoro. Marino me te tawana. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.